Bukhamba ke uthandana naye usisi lo owesaluni. Okay. Yabo shuthi-ke ngaphela sabafethu nathi siyahlala kuyaxoxwa yabo ukuthi kuphuziwe kuqinyiwe siyaphuza xoxa yabo. Okay. Shuthi-ke ufethu-ke mexoxa exoxela abangani bakhe nami abuya ngixoxele ngoba phela sihleli sonke uyasho ukuthi yena lo sisi lo akamthandi yayibuka lento le into ayenzayo ufuna ngithi lo sisi une-permit laphana ufuna ukuthi amthathe lo sisi lona mise ema-home affairs kenzeni njani athole ubuzo lwani udaba-ke engize ngalo la namhlanje iyona indaba yakho nomuntu wakho yabo. Kunezinto engizaziyo izinto anokuzisho yabo ekhuluma nje laphana sihle nje ububone sinokuhlala nabo yabo sixoxela senza njengabafana. Izinto anokuyikhuluma-ke akuzona izinto ey'-right ngibona futhi nawe ukuthi izinto ongayijabulela mangase uzazi yabo mase umbona indlela ayiphatha ngayo indlela akhuluma ngayo ngawe mawungekho angiboni ukuthi indlela ungayithokozela leyo yabo. Maye lokho konke-ke lokho okwenzakalayo mina mfethu akungiphathi kahle yabo ukuthi kumele ngenze something ngoba uwumuntu mfethu engimkhathalele yabo. Angifuni ukubona kukhona into embi mhlampe engenzeka kuwena yabo sengathi yonke into ingaba right. Lo muntu wakho-ke into ayishoyo-ke masihleli naye uthini uthi wena so wathi angitshenanga wancamela ukuthi sizokhuluma ngala isibindi siswami nanokuthi manginawe ngisithola isikhathi esi-right ukuthi yabo singahlala phansi sixoxe yabo kube khona imibuzo nanokuthi bengingazi kule ndaba uzoyithatha kanjani yabo mase sobabili futhi la sijwayele ukuhlangana khona kusuke kukhona abantu kunebhiza yabo ngimthola ithuba nawe nje kahle ukuthi nanesibindi-ke bengingenaso-ke ngabona ukuthi hayi ngcono ngithole usizo kuleyo ndawo leyo yabo. Ngiyakuzwa. So wena uyimisele ngani? Mina bengingafisa mase kuthiwa mhlampe yabo wenza something nawe phela lento uzokwazi nawe ukuthi siphi isinqumo esi-right ozosithatha emva kokuthola ukuthi umuntu wenza isilima yabo. Mase-ke emva kwalokho njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi mina mfethu ngiyakukhathalela yabo lento lena and futhi nanokuthi-ke uyena lo muntu lo mhlawumbe usadinga isikhathi ukuthi athi ukuyicabangisisa kahle lento le aphinde futhi alungise izinto-ke nomuntu-ke lona-ke mhlampe-ke mase-ke. Uyamuzwa kodwa ukuthi? Yebo ngiyamuzwa. Yini edala ukuthi ungizwele kude? Angimzweli kude. Umzwele eduze ne? Ngizwele eduze. Mhlambe ngokukhuluma kwakhe kanje nawe ucabangani? Uthini kuwena? Ukuthi akunakekele because ukuthi akutshele into obongayazi wena, into obongazi uzutshelwe yona. I'm sure kusho lukhulu lokho. So ukuthi ubhodlile wakhipha bekusenhlizweni abekuzwile ngalomuntu lo soduze nawe. Kusho uthini kuwena? Awubona ukuthi uthando lolo? Yeah, uthando cause ngimangele kodwa. Oh umangele ne? Yebo. Awukho right uphoxekile? Ya ngithukile nje. Awuthukile. Uyamthanda ubhuti lo?